kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Chere, adda ka kadidita. Paumayan, Mare! Na, ay nawaw. Apay akas tatikawas mo ngay, Mare. Ah? Adda tilakad mi ita, Mare. Sa dinaw, Mare. Ipasyar mi manmat ni tatang ijay sentro. Ah, kastagayam. Adda kwartayo aya, Mare. Ah? Ay, katadamot oray kaskasano. Anya nga minon tigagaram, Mare. Umay ko lang isubli ti igad a binulod ko idi na palabas alawas, Mare. Kit agyaman aklaunay, Mare. Intun maminsan tumanan. Awan anya man na, Mare. Pasensya ka na. Ngam santa makapag-istorya ita. Tagrub-rubot kami nga minon. Ay, okay lang, Mare. Saan mo't maki-istorya ti gagaraken ka? Inyag ko lang to'y igad yo. Naimbag man, tasaan ka manon anabayagan adura anak ka. When tagdardaras da Mari Chere. Anya, Agpasintruda ka no. Tay pasyarda ni Tata Fidel. ay nawaw. Mayat ano ipasyerda. Tapno makita mo't jay lakay ti kunada asyudad. When saan ka de? Anangina ti magatgatang ijay? Di bali at ay suda mo't ti aggastaus. Saan asika? No para kanyak. May mayat no agpiknik dalangan di takarayan. At least, nadalos ti angin. Saan akaslay je sentro? Saan mo't adakas? No kayat dati agpasyar iti sa bali a lugar. Kaya't lang dagita ti agpalastog nanang. Uray pupuuton niyo timbaga. Anya. Restaurant sa dagiti sosyal. Kanbak nang tinapanantayo anak ko. Disenyo pa lang kay madlaw nang hinaan ti makan. Saan tayo abak nang? Ngam adamot budget mi nga agkakabsat oray kaskasano tatang. Saan mat adakas no ipadas tayo matimangan itinginginaan a restaurant. Umisem kay kitdian tapno gwapo kayo iti picture tatang. Itay pa yung picture anak. Una, tapno adati i-post ko iti Facebook ko tatang. Sana masapo nga ipusmaw anang restaurant tayo. Apay kumasaan. Tanong makita na kita karuma. Agin babak na ako na rin tumanin. Ay natatang, di ikaskaso no anya ti ibagada. Tinapatag kat nag-enjoy tayo. Anya kumatibibiyang da. Kat saan mat nga isuda ti mang pakpakan ka da tao. Talaga sa bali ti ugali dagiti tattao ita panawan. Na para magdalauna yan. Sino tinaparamag bakit? Da Mari Chere Apay mati kumarem. Kita ti post na iti Facebook. Nanganda iti restaurant, dagiti sosyal. Anya kumaita? Agim baba ng dalakay. No kita ti balay da dito'y lugar tayo kat simple laang. Ngam no adda da ijay syudad ay hapaw. Nginginaan a restaurant ti kayat da panganan sada i-post iti Facebook. Apay, umapal ka. Ay sana? Anya ko mati apalak ngay. Ti ugali da nga kakabsat. Ay sana pulos. Anya nga minti isyo ken gaya. No dati budget da, kat kabalan dati mangan itingina na restaurant, daramidan da. No para kanyak, may mayat no kadagiti karinderya. Uno turo-turo ama ko na ti pangananda. At least, makaaduda pa'y. No kasta nga minanginginain ka restaurant dagiti social day ta. Basit laang ti servings da. Ken saan ka pa'y mabsog no kwa? No para kin ka. Para kin ka lang sa bali mo't ti kadya tao. Saan mo't amabaling nga ipilit mo ti kayat mo?
Tay suda mo tagas gastos, bakit? No isumat na mo na awagas, tap no ma-enjoy dati biyag da. Bayam ita. Pagbagan nyo man day tang adura nanang. Ay nawaw, apay ni Adora. Agraman biyag ti karuma. Apala na. Nagpost pa iti Facebook. No para kanya, kuna naman nanang. Apay kano aya. Nakita na ngamin timpos ti kumari na aladawan da. Idi nanganda iti may sa angingina na restaurant iti syudad. Kaut, Nagsaw, kunam lang asin o kalalaingan. No para kanya klaing, kuna na kaidin. ay talaga aday taga Adora. Awan ti aramiden na no di makibiyang itibiyag ti pada na tao. Pangaasim man nanakaw, sarda nga man ti kasta pa nagsasaom. Apay manen ayan nanang. Anya manen ti basol ko. Nairwam ka makibibiyang itibiyag ti padam a tao. No anya ti kayat ng aramiden itibiyag da. Bayam tinapatagkat saan da ka dinangran. Ibagbagak laang ti opinyon ko, nanang. Ibagbagak laang mat ano para kanyak, kat may mayat ti mangan iti karinderya. Uno turo-turo, tamakatipid ka. Kan ado pa iti servings da. Saan akas ka dagiti nginginaan a restaurant dita, saan ka amabsog? Ay nawaw, saan adakas no kayat damot ti mangan iti kasta klase ti restaurant. Saan tayo ng agpapada iti kapanunutan. Sa bagay inuno-unada mga mintag pasikat. Anya nga rod ti maaramidan tayo ngay. Tunggal adda makita makaaruba amangan iti nginginaan a restaurant. Wano gimatang itilugan, masapol apakibiyangam. Ay nanak ko, bayam idaa, taadda nga rod ti budget da. No sika kat awan pa'y ti budget mao, aguli magkalatan, di mo ipadlaw nga umapal ka. Simang pagkayo magaya man, Mari Chere. Kasangsangput mila ang itay. Ay nawaw, kabarbaro ti bag mo Mare. Wen, ginatang ko ijay mall itay. Nginginaan nga rod ta. Wen, apay ka di? Ay, no para kanya. May mayat no ti ginatang maukat daytay nalakalaeng. Tapno awan to ti pagbabawyam no kwa. Nakitak pa anangan kayo iti restaurant dagiti sosyal. Ay nawaw, saan mat siguro adakas no kayat ko mat mare? Ay na Mare, itaapanawan, narigat ti agim baba ng Mare. May mayat latta no praktikal tayo. Nang runa pa'y no marigrigat tayo man. Ay na, unay kan aya mare. Amok dagitan. Wen, saan kami abak nang? Ngam saan mat siguro adakas, no kayat may mat amapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal, ken maadaan iti nginginaan agamit. Ay, sayang lang ti kwarta Mare. Iso nga rod, nagagatak ngagtrabaho. Taado dagiti bambanag akayat kumot amapadasan. No saan mo amaawatan day tamare? Saan kun nga obligasyon ti agpalawagan ka? No awan ti budget mo para iti kakastabanag, wano di mo laang kayat amapadasan, di kan sumanao. Biyag ko day to'y mare. Siyak ti agplano no anya ti kayat ko amapasamak. Katsi ka, agplano ka kitdi, no kasanumat amapasayaat mo ti biyag mo. Di bali ti biyag ko, takabailak nga i-manage, mare. Limas tugmat tanday dya, Cherry nanang. Ay nawaw, apay ni Cherry. Nasabat ko di tadalan itay. Kat maday ti panagsasauna kanyak nanang. Napadasan na lang tinangan iti restaurant dagiti sosyal. Kan naadaan iti bag naggapoy jay mol. Agim baba nangan. Ay nga ti pagsakitan tinakam mo, ay anak ko. Gaputa saan nga imanugot ti kumaraim iti mindset mo. Ibaga mo na limastaw. Talaga laeng asaan nga agpapada ti mindset tayo, anak ko. Adda dagiti tattao akayat da mapadasan ti sosyal a panagbiag. Awanan ti bibiyang tayo ijay. Tinapatag ket kwartada ti gasgastusen da. Mayat ayamat ti kasjay nanang. Ti ugaling agim baba nang. No siyak laeng ngay nam. Saan nga ginbabak nang ti kumaraim? Na misinterpret mo laeng.
Saan adakas no kayat namot amapadasan ti kakasta bambanag. No siyak ti sika, aggagat kakit dimag. Tapno makapag-mall, kan mailibre mo ti pamilya, may ti restaurant dagiti social nga ibagbagam. Ay, saan apulos, nanang? Sa anak akas iti daduma dita nga agim baba nang naparamag. Ay na, adura anak ko, numariknam nga umapal ka. Agkidem kan agulimakan, tapno saan ka makabasaw. At nasamot ti sanyo nagkinawatan ka na dura, anak ko. Ada talaga, tatang. Ha? Iso may lagayam. Asarin ng umay dito'y balay. Jakman amo iti day ang tao, tatang. Sabali mo ti mindset na. Apa yan? Nakita na laang nga in libre kayo itinginginaan a restaurant. Kun gimatangak iti bag ko, ibagbaga na nga agin babak na nga. Ay nawaw. Kuna akong kahit. Anyang itin sungpat mo. Saan adakas no kayat may matamapadasan ti kakastabang banag, mare, kunak. Oh. Iso nga rod ang nagagatak ngagtrabaho, tatang. Tapno mapadasan tayo ti mangan iti social a restaurant. Uray sag paminsan laang ano iso. Tinapatag, kat amu tayo tirik nana. Saan ayan? Ada kwartak nanang, naalak ti tangdan ko kan ni Marinole. Mayat tapno adda gastusem. Mang restaurant tayo mama nanang. Anyat ikunam. Mang restaurant tayo kunak. Ipadas tayo mamati mangan iti restaurant dagiti social. Ijay ngay nangan anda Maricheri ide. Adamat ten budget ko. Kasanaw no makita ni Chiray. Saan ka day nga isuday tatimay saan nagapaan niyaw, idi napalabas atawan. Sa anak nga agpost iti Facebook tapno saan na amaamuan nanang. Ay na, adura aya. Tinilmon mo lang dagitin sausawang mo kini Cherry iday. Kunak ano di mo kayat timangan itinginginaan a restaurant. Ita, si kamutan, ti agimbita. Ipadas tayo mata nanang. Anya kay lakit din. Oh, makan para kan kalakay. Ay nawaw, sa din tinagapan nyo kininanang kaya. Inpadas mi tinangan iti restaurant anangan ng damari cherry idilakay. Ay nawaw. Maya magayam timangan ijay lakay. Napadasak mo langan timangan iti restaurant dagiti sosyal. Amo ko na niya tirik na nalakay. Kaya't mo malagay ang mamapadasan. Ngam nagsasaw ka kin kumarim cherry di. Nabayagan day jay lakay. Anya kalaki din. Nabayagan na. Ngam itikas tangay naramin mo. Kasla tinilmon mo malagay. Nagitinsaw sawang mo kin kuana ide. Sa anak mo't ang nag-post iti Facebook, di nang tumaamuan lakay. Kanamkit din ta inyawid may. Sigurado ang magusto am dayta. At kanumat, tinakakita ka na adura iti sentro, anak. Kadwa na ni nanang na. Nadamag kumot day tatang. Nangandamot lang iti restaurant ananganan tayo idi. Makita yo day ta. No agsasao idi, agbalin tayo a practical kun kunana. Ita, nanganmot lang iti restaurant dagiti sosyal ngay bagbagana. Awan lang siguro ti budget day. Iso ka nagbalay na practical. Tidakas lang pinagsasawan na kamo day. Amu pa'y man iti day di a babae tatang. Kas lamang testing. Ang bayamog, nabayagan day anak. Agpinakawan kayo na. Kasano ang mapakawan mo ti kas di a klase ti tao. Di na amo ti ag sorry. Adan to, anak ko. Kano kuskusilapan nakpay numasalaw ko di tadalan. Adan to, kunak mo na. Uray nyo lang. Tanarigat may, no ipilit may ngagpinlakawan kayo itan. Kat di mo tamaw ti marikrik na yo adwa. Barang atatang, no ang munang aklunan ti bidot na, ang mga numaurnos pa'y ti parikot itinagbaitan mi. Sika pa'y man timapan makimeeting ije barangay hall bakit? Apay asyak nga eh.
Wan ata kasapulan nga dati representative tayo kuna ni Kapitan. Apay nga min ayan no si kalaangan ti mapan. Naira na nga ron nga dati napatigalakad ko. Ninanangay. Amangan no kayat na nga isulangan ti mapan makimiting. Ano, ninanang palang mo tinakita. Among mo't bakit day dyan. Ang mga lumatali mo daw kit diditatalan. Kit nagbara ti panahon ita. Basta utak samat ang mapan. Saan nga ron ang mabalihin? Nas kinamapan ka. Tayo sa tibilin ni Kapitan. Ay nawaw. Kasano nga no masabat ko ni Cherry Jai. Eh di mayat, tapos maurnos mo't lang ti parikot itinagbaytan nyo bakit? Anya? Eh, mabalin ka diti makitugaw. Awan nga minan ti bakante. Sige lang. Eh, kumusta ka mutan, Mare? Ha? Kumusta ka, kunak? Okay, aklaan. Si Kangay, nadamag ko anangan kayo kano iti restaurant dagiti social idi na minsan. Ah, dayjay ka de? Kunak man no practical ka ako na mare. Eh, kuwang amin, Mare. Nagsasao ka idi, kat agin babak nang ti panagkitam kanya. Jak mat impagaro, akayat mo matlagayam ang mapadasan ti mangan itinginginaan a restaurant. Eh, kamalik dayjay, Mare. Sorry no kas jay tinaisawang ko. Kinapudno na. Husto ka, Mare. Kayat kumot ang mapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Kas jay gayam dayjay, Mare. Saan unay anapudot ta naka-airconda. Kan nadalos, kan presentable ti aglawlaw, Mare. Ay wala mare. Ket inton sumaruno, agpanunot ka pa ngamin anasaya at sakbay nga agsao ka. Itikas na, awan ti masaktam mare. Anya tararamidan niya adura dito'y balay anak ko. Inimbitarak nga agkape tatang. Nakasta, nagpinlakawan kayaw. Uwan tatang, nasaya at kamin. Napakawan min titunggal maysa. Mayag nga ron ano kasta anak ko. Inaklon na mati kang malina. Iso ang pinakawan ko matlang tatang. Narigat mat no saan ko apansinan di tao. Amangan no dumakkel pa'y tigulo. Nasayaan man, tanagawin kan bakit? Agasa man lang ta meeting nyo. Talagang overtime. Saan lakay? Saan kami ang nag-overtime? Ay nawa, anya nga ron. Di magasak iti ayan damari, Cherry. Anya ti ko lang. Di magas ka manin ijay, anak ki aba. Saan anak ki apa lakay? Nakikapi aklaeng, tanaibusan kami iti kapi ija barangay hall. Nakasta, saan yun akagurat itunggal maysa? Ay, saanan lakay? Napakawanak mati kumarik. Ayos. Maragsa ka na kanakang itin bagambakay. Inton sumaruno, di mo ngamin unay tagsaw. Kontrolom tagiwat mo. Di mo ipalubos nga agari ti apal mo iti may sa tao. Tay supay kiti pagbasulam. Ay, nawaw! Saan nga amin agaraw ti padam a tao ket pakibiyangam. Awan matdakas na no kayat damat apadasan ti sosyal abiyag. Tinapateg ket kwartada ti kasgastusan da. Di mo ipalubos nga agari ti apal di tapusom tapno saan ket nga isupay apakabasbasulam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.